Halo, assalamualaikum guys. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, syukur hari ini hari Sabtu guys. Perdana nih pakai Satmori ya, bukan Sanmori, Satmori. Solo rider guys, pakai si Kebu Jeko X-Max. Sama mau jalan-jalan guys. Dan suasana di Angkatan 45. Mau foto sih sebenarnya. Saya coba test drive dulu guys, pakai X-Max Kebu. Mau hujan guys, waduh baru nyuci nih. Kita jalan-jalan Sudirman. Sudirman, kita OTW ke Sudirman, Kolonel Burlian guys ini guys. Bukan Sudirman. Dan 45 guys, kita menuju ke jalan Demang Lembang Daun guys. Di sini, tapi kita lewat dulu guys, jalan Kolonel Burlian. Burlian. Jalanan sepi guys, udah bagi rapor semua kayak anak-anak. Jadi ya jalan-jalanan sepi. Masuk pasar 45 guys. Wah, pasar tumpah, macet-macet guys. Pagi-pagi ya biasa nih, pasar tumpah. Pasar Palimo, kalau pasaran Palembang guys. Ini di KM 45 4,5. Kita masuk Demang guys.
masuk Demang, lebar daun. Masih rame sih di sini. Oke. Masuk ke angkatan 45 guys. Masuk 45 guys, icon. Kita foto dulu guys. Tiga TPRI. Dapat Anan? Halo guys, demikian kita OTW balik guys, St. Mori bubar. Kita jumpa lagi guys di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.